Kak Rokia made this statement. Lepas dah viral, terus MC turunkan akaun dia. Daddy Ash sampai sekarang mempromosikan maksiat dekat Malaysia. Kenapa tak hadkan akaun? Kenapa tak block? Ramai influencer dan artis menormalisasikan maksiat. Kenapa tak block? Ramai juga konten-konten dekat TikTok yang menormalisasikan pasangan sejenis. Kenapa tak block? Banyak juga konten yang menormalisasikan lelaki pakai tudung, lelaki buat benda-benda yang tak elok, melanggar hukum Allah secara terang-terangan. Kenapa tak block? I always tell this to my friends. The rules are not made for us. The rules are made for the people who make the rules. Undang-undang bukan dicipta untuk kita. Undang-undang dicipta untuk orang yang mencipta undang-undang. Kalau tak faham, tak ada masalah, biar aku explain. Kenapa MC turunkan statement Kak Rokia tapi tak block Daddy Ash punya konten? Tak block konten-konten yang menormalisasikan pasangan sejenis? Tak block konten-konten maksiat? Kau tahu sebab apa tak? Sebab konten-konten yang aku cakap tadi, maksiat lah, Daddy Ash semua ni kan, diorang ini, konten-konten diorang ni bukan ancaman kepada sistem. Kak Rokia punya statement adalah satu ancaman kepada sistem. Itu sebabnya Kak Rokia punya statement diturunkan. Itu je. Come on, think. Yes, konten-konten yang tak elok, konten maksiat lah, konten Daddy Ash lah, konten-konten bodoh ni semua memang satu ancaman kepada anak muda, kepada kita, tapi bukan kepada sistem. Apa yang Kak Rokia tu cakap is a direct cabaran dan juga ancaman kepada sistem. Itu sebabnya statement Kak Rokia diturunkan. Kak Rokia cakap benda 100% benar. You cannot accept the facts. So what you do? Senang kerja kau So sekarang apa pula? Video aku pula korang nak take down, account aku pula korang nak block. Kalau kau buat benda tu, you're just showing to people what I'm saying is the truth. Ramai gila influencer kat luar tu yang promote pasangan sejenis, yang promote benda-benda yang terang-terang cabar Tuhan. Ada satu perempuan yang free hair tu, dia cakap pasal tudung. Tudung tu tak wajib. Pakai tudung kalau aib saja baru pakai. Apa benda nama je, Amira Miras ke apa nama influencer tu. Asal kau tak turunkan konten dia? Ajaran sesat kau tu. Okey je korang, tak ada masalah pun. I've said it once, I'll say it again. The rules are not made for us. The rules are made for the people who make the rules. Statement Kak Rokia adalah satu ancaman kepada dia. Konten-konten tak masuk akal yang lain bukan ancaman kepada sistem. Itu sebab yang terlepas. Assalamualaikum.